maginga ya ingabo za Tanzania ntibikiri ibanga zaba zije gufasha Fdnb gutinsura na 23 ndetse no kugarura umujyi wa Uvira. Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu nagezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2025 exchange of gunfire mu misozi itandukanye. Roko informa ziratubwira ko abaturage benshi bari guhunga naho undercovers murene zama 23 ndetse na undercovers zihagaze ku mirongo imbere y'urugamba ziratubwira ko urugamba rukomeye rwakaze 23 over mu rugendo rwerekeza Kalemie bimeze gute. General Sultan Emmanuel Makenga yigeze kuvuga ijambo rikomeye avuga ko azishima navugira ijambo ikisangani kindu imaniyema byose byatangiye kugenda byigaragaza. Biravugwa ko kandi kuri ubu hari kugenda hagaragara ikizwi nko kugumana agace by'igihe gito shortage hold territory. Ni mu gihe kandi bivugwa ko M23 kuri bizindutse ikora pushback enemy force aho rero ikomeje imirwano ikomeye. Amakuru sibanga aravuga ko imirwano ifite ubukana bukomeye high intensity clashes ndetse kuri ubu bakaba barwana imbona nkubone close combat mu bice byo muri territoire ya Fizi. N'urugamba rukomeye kandi rudasanzwe. Amakuru arerekana uburyo ki ari gukoreshwamo intwaro ziremereye take control of an area. Bikaba rero bigaragara ko makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri 23 ya mbere yamaze kuyivanamo kuri ubugerekeje mu ya kabiri neza ku marembo yinjira Fizi. Urugamba rukomeye rwakomeye, ibintu bimeze nabi. Abarwanyi bitwaje intwaro bo muri Wazarendo bamwe batangiye guhunga. Amakuru atugera aravuga ko ingabo zitari za leta na state armed atazi aribo bakomeje kugenda bahagarara by'umwihariko kujya kutumba ndetse na makanike. Ariba Fardc babakatanyamo bamaze guhunga. Imitwe kuri ubu ikabivuga ko igomba kuhangara n'uyu mutwe wa 23 kuri front line. Ibintu ntabwo byoroshye, abaturage baratabaza akavuga ko noneho ibiri kugenda biba biri ku muvuduko ku rwego rw'ijuru. Na amasasu yarayavuga igicuku cyose ndetse na magingwa ya abari mu bice biri kuberamo imirwano. Awa Roko informa baratubwira bati biteye ubwoba bizindutse biba nibwo bwa mbere tubonye ibibunda baza bakurura biri ku masheni. Biteye ubwoba ni mu gihe kandi bamwe mu bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'abari kugenda bakurikirana ibiri kugenda biba bitandukanye nuko abasivili babivuga. Undercover ziri muri ene uzama 23 ziravuga ziti tubabajwe bikomeye no kujya gutabara abaturage. Tugomba gushyira iherezo kuri izi sharing zikorwa mu buryo bwa vegrema mu bice bigenzurwa n'abaturage birwanaho batwirwaneho. Ibi bigomba guhagarara. Ni mu gihe kandi binyuze ku Bazarendo barangajwe imbere n'uwitwa Mushiki wiri bo baragira bati ntabwo tuzigera twemera ko batwambura ibice, tuzarwana kugera ku Muzarendo wa nyuma. Ni mu gihe ariko baterwa bacibwamo igikuba ndetse bagaterwa ubwoba no kuba kuri ubu ngubu bigaragara ko abakomandazi ba Fdnb bamwe batangiye kugenda abahunga nagezweho. Turaza kandi kwinjira neza mu nzira yerekeza Kalemie turebe uko bihagaze. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na shift in battle, intambara yikomeje kwimukira mu kindi gice cyo muri territoire ya Fizi. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na conflict escalation mu bice bya Baraka. Abazarendo bo bwabo bari kugenda barasana, ibiro bikaba zabaye security at risk ndetse biravugwa ko bingibi byateje volatility security situation iri mu mwuka mubi muri Baraka. 23 ishobora gutabara kuko nkuko bizatangajwe na Dr. Oscar Barinda yavuze ko bafashe Uvira
mu rwego rwo gutabara abaturage. Ariko hagati aho bamwe mu ba IO intelligence officers baravuga ko M23 yinjiriye mu basirikare be Fardc ndetse n'abazarendo kugira ngo bagire umwuka mubi, maze M23 yinjire mu bice bitandukanye ivuga ko ije gukiza akakavuyo kabangamye. Ese niko bimeze? Turabwire kubera ku muhanda w'ingirakamaro mu za gisirikare, turebe strategic road, turebe kandi strategic location, territory boundary, border adjacent area, turebe agace kari muri izi mbibi, turebe rero ibiri kubera kuri AVIS ya Uvira Fizi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko informa wacu, ni mu gihe kandi imbere yanjye hano mfite ubutumwa bwinshi nagiye mpabwa n'aba undercovers bacu bahagaze ku mirongo imbere y'urugamba ku ruhande rwa Fardc ndetse no ku ruhande rwa M23. Ni mu zero turebe iri kugenda biba aho rero Roko informa ziravuga ko muri iki gitondo hazindutse hagaragara mass displacement, guhunga ku bwinshi bw'abaturage, ndetse abaturage bari kugirirwa nabi n'intambara, civilian caught fighting nkuko ro bigaragara. Ni mu zero turebe secret lockdown and risk to civilian bizindutse biba ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe gute? Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Comment la situation, Safari? Noneho byahinduye isura, bikomeje guteza urujijo nyuma yaho noneho maginga ya ingabo za Yego. aho ingabo za Tanzania maginga ya Safari, ndumva bitoroshye. Yego. Abakunzi bacu baratwihanganira. Yego. Narindi mbabwira ko ibintu bikaze byahinduye isura nyuma yaho noneho bitakiri ibanga. Ingabo za Tanzania zaba zarishuye mu rugamba aho batangiye kugenda bagaragara mu bice bitandukanye mu buryo bwo kuza kuba baje gufasha igihugu cy'u Burundi. Yego. Icyo nakubwira cyo kuva izi ngabo zatangira kuboneka nuko byavugwaga ko inyeshyamba za M23 zishobora kuba zarageze mu mujyi wa Kalemie. Yego. Umujyi wa Kalemie navuga ko nawe wegeranye n'igihugu cya Tanzania cyane, kuko n'ubundi nabo batandukanywa n'iki kiyaga cya Tanganyika, ndetse bashobora no kujya bakoresheje amato, kuko kugenda mu modoka ni urugendo rw'amasaha 10 n'iminota 20 mu birometero bingana na 386. Barateganye cyane, biroroshye cyane rwose kujya muri Tanzania uturutse Kalemie, n'urugendo ruto cyane. Kugeza ubu mu bijyanye n'ibyabereye mu bice byitwa Rwanga, umujyi wigaruriwe na M23 ndetse uherereye no ku muhanda uhuza Uvira ndetse na Fizi, kuri ubu ho byifashe gute mbere yuko wenda abo Batanzania baza gutanga ramfort? Icyo nakubwira cyo nuko ni urugamba rutigeze rugora cyane M23, kuko n'ubundi gusa n'abahafata barahageze kera nkuko nagiye mbikubwira. Naho abasirikare ba Tanzania se baje bari hehe? Akazi bari kugatangira cyane ntabwo baratangira? Urongera ijwi bwana Safari. Yego. Kuba batari batangira akazi ariko batangiye kugaragara ku mirongo njyarugamba hakurya kubabasha kurebesha amaso yabo babasha kugera muri ibyo bice, kuko urumva hari n'impunzi zihunga zikongera zikagaruka. Abaje bavuga uko ibintu byifashe bitewe n'uburyo nyine. Icyo nagutangariza gifatika ni uko bamwe mu baturage bakomeje kugenda bahunguka, bari kugenda bazana amakuru tutari twiteze muri aka gace ka Kivu. Yego. Ariko mu bigaragara nk'uko natwe twari twabonye ingabo zari zaje zikaruhukira i Burundi mu ntara ya Kibitoke. Yego. Twari twareba irengero ryabo, gusa imbarutso isigaye ni uburyo bukomeye cyane bwo kuba M23 yakora ikosa
ikaba yatera nk'ibisasu mu Burundi, noneho Burundi bugasa nkaho buzira rimwe ku mbarutso ikomeye cyane ndetse n'intego bafite yuko bashobora kuba baza barwanya M23 ariko ngo baninjira no mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo gahunda ihari. Yego. Biragoye cyane ko byaza kugaruha M23 kosa rito cyane. Yego. Ryo kuba yashotora igihugu cy'u Burundi. Bivuze ko bihagaze gute ubwo mu yandi magambo? Icyo nakubwira cyo nuko maginga ya M23 iramutse ikoze ikosa. Yego. Ryo gutera nk'igisasu i Burundi. Yego. Tayari twahita twisanga mu ntambara y'ibiyaga bigari. Yego. Hagati aho rero undercovers zanjye ziranyereka ibice byinshi bimaze kwigarurwa, wenda dushobora kwibutsa abantu nyuma ya Uvira hari ibindi bice kuri ubu zamaze kugenda bibatombe, ibindi kuri ubu ngubu nabyo bikaba biri kwerekezamo imirwano ikomeye. Undercovers wanjye Uvira nabwo ati Uvira kuri biragenzurwa na M23 100%. Arambwira ati ayitwa Kigongo turahagenzura, ayitwa Ruhango turahagenzura, ayitwa Makobora neza neza naho twamaze kuhafata. Kuri ubu turi kwerekeza muri Makobora ya kabiri. Ni mu gihe undi nawe undercover muri Fardc warambwira ati ntibababeshye, ahitwa Munene turafite, ahitwa Shima, Kabumbe, Kambondozi, Mboko, Ndundu, Rusenda, Rweba, Ikebera, Baraka, Katanga na Fizi turahagenzura 100%. Hari mu ruhande rwa FRDC n'abazarendo nitwe turi gukurikirana buri kintu cyose gikomeje kugenda kibera hanga. Naye ngayo gukorera bwana Safari undercover ziri kutwereka ko bagifite ubugenzuzi muri bice. Komeza. Niko bimeze, ni nako binagaragara kuko nubwo yumva ngo utwo duce batangaza nuko byabaye confirmed. Yego. Ariko nakubwira ko ibice byinshi hafi ya byose muri teritwari ya Fizi biri mu maboko ya M23 mu buryo bw'ibanga bukomeye. Hagati aho rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane rwose. Muri Kalemie haje andi makuru. Undercover wanjye yampaye amakuru nuko yampaye mu rurimi rw'igifaransa, ariko ifoto yonyine mbonye iragaragaza uburyo ki ibintu bitoroshye, ibintu ntabwo byoroshye nkuko rero bigaragara. Ngiye kubibabwira mu buryo burambuye, uranyemerera mbibwira abadukurikiye nubwo rero bimpaye mu gifaransa, ndagerageza mpite mbishyira mu kinyarwanda mbabwire icyo bishatse kuvugaho. Anyeretse ifoto y'umusore mbona bamennye umunwa, bigaragara ko yahohotewe cyane, bigaragara ko biteye agahinda. Nkaba rero agira ati mututsu y'umwange mwira, agira ati genekereje mu kinyarwanda rero aragira ati amagambo akomeye aragaragaza ivangura ry'urwango rishingiye ku bwoko yagaragaye mu mashusho ari gukwirakwira, aho umusirikare wa leta ya Kongo yumvikanye avuga amagambo akurikira mu gihe cy'iperereza ku musivili w'umunyamurenge wahohotewe. Ati ni umututsi bagomba kumwica aho yafatiwe, aho kumuzana hano twamaze kwinjirwamo ndani. Aya ni amagambo yavuzwe mu gihe uwo musivili wari umworozi woroheje yafatiwe mu murima we muto mu gace ka Kalemie. Uwo muntu nta bikorwa bya gisirikare cyangwa ibyaha by'umutekano yashinjwaga uretse gushinzwa isura y'ahakomoka. Ni ngombwa kwibutsa ko mu gace ka Kalemie no mu bindi bice mu byahoze ari intara ya Katanga abanyamurenge bamaze imyaka myinshi bakora ubworozi bw'umwuga mu duce twahitwa Vyura, ahitwa Moba, kuri ubu bakomeje kugenda bagirirwa nabi. Nkuko rero bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa, abaturage bakomeje kuba mu bwabo bukomeye, ndetse nawe wari watubwiye ko M23 yabiri kwerekezayo. Zo bihagaze gute? Uhita unabihuza tugaragaza nyine nyuma yo kugaragaza akagahinda k'abaturage. Icyo nakubwira byo bamaze kugerayo misi ikomeye cyane M23 ifite. Yego. Irashaka gufata ibi bice byose
ndetse na Katanga yose nduzi yuko abafaridese umujinya bafite nuko bari bazi ko Kabila ko kari mu buhungiro. Yego. Bamwe bashyigikiye abafaridese aho nari nihagarariye kwa kundi uburimo wihagararira nyine wumva ibivugwa ku muhanda. Yego. Numvaga bamwe bavuga ko kuba Kabila yongeye kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Byaba ari ikimenyetso gikomeye ko Kabila nawe tayari yaba aje gutera ingabo mu bitugu ihuriro rya AFC. Yego. Kuko navuga ko ino intara ya Katanga ariyo Kabila Joseph akomokamo. Yego. Bigaragara ko abaturage bamwe nyine bari kuri opoze na AFC nabo basa nkaho bamaze kubona ko bitoroshye cyane. Byaba bigaragara ko AFC yari ishaka kwigarura ino ntara ya Katanga iyo umutima ukomeye cyane wa leta ya Kinshasa. Hari abari kuvuga ko hashobora kuba hari bamwe mu bo batangiye kwinjira muri ibi bice bya Kalemie bo muri M23 kugira ngo bazabashe gukora operation. Hari amakuru bifiteho bwana Safari? Niko bimeze cyane. Buriya njyewe bitewe n'ukuntu mba ndeba n'uburyo M23 yateguye uburyo igomba kurwana muri ino Kivu. Yego. Nakwemeza ntashidikanya ko n'ubundi M23 ibi bice byose yabigezeho. Icyo nakubwira cyo nanagutangarije kandi uzabona nyuma yaho bamwe mu bayobozi ba M23 bagaragaye ku gice gihana imbibi na Zambia n'Uburundi na Kongo. Bakora iki? Nyine yifotoreje aho ngaho mu buryo bugaragara bisa nkaho naho bagezeyo kugira ngo bazakumire imisazi igiye itandukanye. Hari umusadu uteganywa se kuva muri ibyo bice mu makuru ahari? Icyo nakubwira cyo imisazi yo ntiyabura kuko turebeye hamwe twabona Zambia aho yenda kwegerana Zangora kandi menye ko ibi bihugu byose biri muri Fdnb. Hakabaho kongera gutangwa indi support kandi Samidiarasi yaratsinzwe igataha. Birashoboka cyane kuko maginga ya ingabo z'u Burundi zari zoherejwe muri Kongo zavugyeyo. Ikindi kandi wumve neza ko ingabo za Tanzania zatangiye kwishora muri ino ntambara. Ariko nubwo zivugwa nta gikorwa na kimwe zirakora, wenda ngo amakuru mubashe kuyamenya. Nta gikorwa, ariko icyo nakubwira cyo buriya iyo wohereje ingabo ubwo nawe urabyumva neza uko icyo bishatse kuvuga. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'ibiri kubera Ibaraka host wasimeze ite kugeza ubu ngubwo bwana Safari? Ibaraka n'ubundi magingo ya uretse ubwo busabuzi bugiye kugenda bugaragara bw'abawazarendo ndetse n'ubwoba bwinshi ku baturage bamwe muri bo, ariko magingo ya narutangariza ko mu minsi itari mikeya Baraka yaba yamaze kubonerwa umutekano, kuko M23 n'imisi ikomeye ishaka kwirukana aba bayobozi, kuko ubuyobozi bwa Fdnb niho bukambitse ndetse n'abadepite bose niho bibereye. Naho kubirebana na Frdc kongera imbaraga byo bihagaze gute, ibijyanye na renfort ndetse n'ibindi bikorwa bikomeje kugenda bikorwa, kuko hari indege n'ubundi ikomeje kuzana ibikoresho za Tindu n'ahandi hatandukanye? Nakubwira cyo nta bikoresho biri kugaragara muri ibi bice, ahubwo maginga ya mu kirere uri Baraka urabona indege nyinshi zisa nkaho zituruka ku ruhande rwa Kongo. Nyine bivugwa ko bari kongera ibikoresho ahubwo mu gihugu cy'u Burundi. Minisio bakayijyana i Burundi cyangwa bakayivana i Burundi bayizana mu bice byo muri Sud Kivu? Bo bari kugenda babijyana mu ntuza i Burundi biva i Kinshasa. Minisio bakayizana i Burundi kugira ngo izakomeze mu bindi bice. Niko
byifashe rwose niko gahunda bafite bari gutegura ibintu bikomeye ndetse bamwe batangiye kuvuga ko nko kuri uyu musozi wa Muri National Park wo ku gice cya Tanzania naho hari imisozi ikomeye cyane kuko ni imisozi myiza cyane yitegeye kuba bagira ibitero bikarundura, akaba ariyo mpamvu ubwoba ari bwose ko iyi Tanzania ishobora gukora udutendo dukomeye kuko nakubwira nk'uyu musozi wa Muri National Park yego n'uwa Katavi National Park ni imisozi myiza yitegeye bino bice byo muri za Kalemie. Kugeza ubu mu magambo make tunagenda tugana ku musozo, watubwira ko uruhare rw'u Burundi kuri ubu ngubu mu bikomeje kuba ari uruhe bwana Safari? Uruhare rw'u Burundi magingo ya nuko rwo rufite ubwoba ko 2023 yari igiye gutera, ariko bo babicisha ko cyaba ari igihugu cy'u Rwanda cyo gishaka kwinjirana nabo barezitabara nakomeje ngenda muganiriza bari opposition n'itsinda ryo Burundi rikomeje kugenda rigira ubwoba rivuga ko rezitabara yaba igiye kuza biciye ku gihugu cy'u Rwanda, ariko bo bakaba bitegura bavuga ko isaha ku isaha bashobora guhita batabye u Rwanda ndetse na 2023 akaba ariwo mupango njyewe ndi kureba bari kugenderaho. Hari ibigaragara ko ibyo ngibyo bishoboka? Icyo nakubwira cyo hari igihe bishobora gushoboka rezitabara, ariko sinavuga ngo u Rwanda rubirimo kuko nta makuru mfite, kuko nta ngabo z'u Rwanda mbona muri ibi bice nk'uko bimwe ku binyamakuru bigenda bitangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga atizewe, ariko mu bigaragara byashoboka kuko muri iyi ntambara yadutunze birashoboka, ariko icyo navuga cyo M23 niyo itakora ikosa rikomeye ryo kurasamo mu Burundi, rezitabara ikurira muri izi mvururu ikaba yakwibeshya igakora ikosa, yego tayari twakwisanga mu ntambara y'ibiyaga bigari ikomeje kugenda itutumba ndetse inagaragariza buri wese. Abahunga n'abahunguka byo bihagaze gute bwana Safari? Abahunga nyine ni bamwe babariye ubwoba, ariko n'abahunguka baza batubwira ko imyiteguro ikomeye cyane Burundi basa ntaho biteguye intambara rwose karundura, kuko n'abaturage mu barangije kubibabwira ni mu gihe n'abaturage b'i Burundi ariko bamwe bafite gutekereza batari ibi bintu mwishoramo mwabihagaritse. Nicyo ngicyo bagenda batubwira ababasha kugira hakurya i Burundi bakagaruka. Yego bwana Safari, reka dusoreza tugushimire cyane ugukomeze udukurikiranire 5 kuri 5 biri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba, ugenda twapudating uduha idonido kubiraba bigezweho ndetse n'ibindi biri kugenda bivugwa binakorwa. Yego ndahari cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe Urugendo bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone dukomeze tubane. Stravista.